Kawatan ka ba? Or at least, nakasulay na ba kag pangawat? Alright. Salamat sa imong honesty. Ang uban, baka kun. I know I've stolen something. When I was younger, let me just share this. When I was younger, when I was still in grade school, I went to a neighbor's house sa among sidingan. And syempre, dagan siya mga dulaan dito. So, dula-dula po ganahan kayo ko sa iyang dulaanan nga transformer. And this was in Manila, by the way. So, syempre, bisita lang man mi. So, sa dihang nanguli na mi, akong sikretong gibulsa tong isa ka transformer nga dulaanan. Okay? So, pasubangin mi, lakaw na mi, bye-bye. Unya, wala pa nahuan ng adlaw, katong parents sa bata, ato nga balay, they went sa among house and gipangita ko na ba sa ako ang dulaan. Long story short, nadakpan jud ko, right? And then, syempre, kahit wala man dyan nakita niya itong transformer, malamang wala may laing suspect. Ako raman ang nibisita. So, yun. Long story short, naulawan ko, frustrated ko, kayo dili man, wala man na ako itong adulaan, gibunalan pa dyan ko sa akong papa. So, this is a very horrible experience. But when you look at the 8th commandment, siguro, for most of us unaffected takay, we think of theft, kanang kawat, we imagine, mga bank robberies, mga hold up, akyat bahay, snatcher, or such. Okay? Usually, yun ang iisip natin pag sinabing kawat, no? Pag sinabi, dili ko mahulog, ana, kay di man ko snatcher, di po ko akyat bahay. But it is because this kind of perspective is that nga kana lang atong concept sa kawat nga nami-miss natin yung realidad na bisag mga minor things na nangyayari sa ating buhay. Because of that perspective, we thought hindi tayo nakaka-violate sa 8th commandment. Little did we know nga kapila na di ay ta naka-break ani kay nagtuota nga okay ra. Our passage is clear, do not steal. Ayaw pagpangawat. And what is stealing? Stealing can be defined as taking something that does not belong to you without permission. Okay? So, may katungod ka makabatunog butang, pero kung wala gituhatag ang katungod sa imuha, it's not, you did not purchase it, it was not given to you, you simply took it without permission, that is considered stealing. Theft is obvious when na-shoplifting, kuha ka og tinda sa tindahan, way bayad, scam, ingnan imong ginikanan nga, man, ako'y project nga iPhone. Imong ginikanan way hanaw, taga-bukid man, baligyan kalabaw, kay project lagi nimo. That's also stealing. Embezzlement, kanang corruption sa government, yung pondo, yung tax ng bayan, binubulsa. When you rob someone, obvious kaayo, holdapan, or take items without permission. But, lo and behold, ito yung mga bagay na hindi mo inaakalang kawat gihapon. It is also stealing when you don't pay the exact amount pag mo pliti kag jeep. Pilay minimum? 12. Pero hindi ka estudyante, 10 gihapon imong bayad. Ha? You are stealing. Sabi ko, Pastor, di man siguro na kawat kay ginagmay. Karon gamay pa na akala mo. Pero he has the right to the 12 pesos. The 2 pesos is no longer yours. But you deprive it, that is stealing. Refusing to return the sobrang sukli. Palit kag tindahan. Okay, 100 imong pera. Unya, ang binili mo worth 10 pesos. Okay? Okay, tapos ang sinukli sa'yo 200. Na sobra, kaya akala nyo 500 imuhang kuhan or something. Nalipat lang ang tindahan, ang tindera. Hindi mo binalik kasi ay hayahay, nadoble akong kwarta. You are stealing. Refusing to pay your utang and pledges is also stealing. Nang walang kang kwarta, imo ba ng kwarta? Dili. Di pa hulam sa imuha. Expected na siya nga, imong iuli. Pero nag-decide ka, dato bitaw to siya, di na tumangita. That is stealing. Kawat na siya. Okay. Pag nag-pledge pug ka, okay, mag-pledge ko diha og lechon sa inyong anniversary. Wa ka nakitaan, wala pag ng lechon. You are stealing. Kay gibudgetan man na, nag-expect man ang tao, ana.
may pangmoingon ka daan, ako, wala man day ko ano. Pero wala ka nagpakita, wala ka ano. That is also stealing. Kaya nag-andam na gud ang mga tao. Refusing to pay your taxes is also stealing. Kurakot ang gobyerno, hindi ko mabayad ng tax. Well, they have the right to it. That is stealing. When you don't pay the sweldo of your workers sa agreed amount, nagsabot mo nga 500, imo gibayad 400. Sabi mo, am ko nalipay sa mong agi. May lipay ka or dili, ang nasabot ninyo is 500, bayaran mo yan. That's alright. Because yung 100 na hindi mo binigay, considered kawat. When you arrive late, leave early or use work hours sa imong trabaho. Anong oras ang pasok sa trabaho? Itaklak, darating ka 9. Tapos magkakape ka pa niyan, hindi ka pa nagtatrabaho agad. Tapos ang aga mong lumabas, 5 ang out, pero lalabas ka mga 4. Kasi sabi mo, meron kang apason. Unya, all that in between pagyud from 9 kung kailan ka pumasok, o 4 kung kailan ka lalabas. Naapagyud kay nagtambay ka sa coffee shop, hindi ka nagtrabaho. Company time, ine-expect ka maging productive, hindi mo ginamit sa trabaho, tawag dyan, kawat. Binabayaran ka, pero hindi mo tinrabaho, kawat na siya. Use work items for personal purposes without permission. Dagay bond paper sa imuhang office. May project anak mo. Di bitaw ni mamis, ikuha ni mo isa karim, dagan bitaw. Kahit na 2 piraso pa yan, kung hindi ka na nanghit sa imong amo, kawat ang tawag, ana. Sometimes stapler na gani, staples. When you cheat in elections or exams, tawag ana, kawat gihapon. Nga naman, may naningkamot mag-study. Naningkamot siya para makascore og sakto. Pero ikaw, na first honor ka, kay nandaya ka. That person deserves the first honor, pero gikawat nimo sa iya. Because you cheated. Kawat ang tawag ana. Hindi ko na kailangan explain ng election. Kung you did something wrong, somebody deserves to receive that amount of votes, pero dinaya mo, kawat din yan tawag. Pag maglinya ka sa grocery or coffee shop or saan merong linya, bigla kang sumingit. Ang tawag dyan, kawat. That is not your position. Di mo yan pwesto. Pero kinuha mo, kawat gihapon na siya. And then, merong opportunity para sa next nga makasulod, pero kinuha mo. When you borrow an item, o wala kay intention nga ibalik, unless pangitaon sa tag-iya, silhig, kaguran, ballpen sa imong classmate, badagan bitaw siya ballpen. Nananghid tuod ka, gipananghid man ako pasto, nananghid ka tuod, pero pagpananghid nimo is within the day. Nga nung sunod Semana Santa pa man ibalik ang kaguran. That is stealing, actually, gihapon. And of course, ang pinaka-common, when you withhold your tithes and offering, is also stealing. Ano sabi ni Lord sa Malakay 3? Nakakawatan mo. Ano, give sa may among pagpangawat. Because you did not give your tithes. And that is my share, matod pa sa Ginoo. Ako, mana, di man na inyo, ha. Salamat gani mo, gidahatag na ako sa inyong 90%. 10% ra gani akong gipangayo ninyo. That is also theft. For most of these, we have been so accustomed to such theft na became something gamay na siya for our moral attention. So small na mas musugot pa kuno silang ing nagkawatan kaysa ing nagtigulang. Mas bad pang tigulang kaysa nagkawatan. Makompromise pa ang kawatan na unsa ba? Exodus 20:15, you shall not steal. While the 8 commandments seem straightforward, ang implications go far wide than taking material possessions. Stealing kasi arises gikan sa kasing-kasing na gusto mo dawat og daghan with little or no effort. Wala masyadong. I want, kumbaga, more benefits for less. Akala mo nakakatipid ka kasi ninakaw mo. And that is not. In its stark contrast, kontra kayo siya sa kinaiya o tawag sa Diyos sa atua to live honestly and with integrity. Because when you steal, your integrity is compromised. Dili nakatinuod, dili po na siya insakto. And then why would God? Nganong big deal man yun sa Ginoo ang pagpangawat? Why is stealing against the will
of God. Well, first, it violates His nature of love. Walay nahigugma sa usa ka person unya gikawatan niya kato nga person. There's no such thing. Okay? Kung nasinati na nimo makawatan, it doesn't feel loving. Ay gikawatan ko, I felt loved. No. You felt taken advantage. No. God's loving nature is to bless. Ang kawatan, kinaiya na siya, demonyo. Kang kinsa gid ay kang anak. Because we're expected, we are created in His image, so dapat ang reflection natin is yung character sa Ginoo. We bless people, we do not take without permission. We bless. In that light, harming, it's against the will of God because it harms other. Pastor, grabe, kawat, makaharm. Dili mani kuan, murder, kawat raman ni. No. Pambayad sana yan, yung pera siguro na hawak-hawak niya, biglang ininakaw. Pambayad sana yan ng need. Gikawat, deprived from the victim. You might not think na big deal kay, dos ragani ang kulang sa complete, gamay ra to. Okay, let's talk about pamiliti. Bisag dili ka SP, dili ka senior citizen, just lagi hapon imong bayad. Pero dili naman ikaw nagahibuhat ana, daghan man ta o daghan man mo. Nagabayad ko sakto, so pwede ko mingog mo. Right. Pero dili man ikaw nagabuhat na ana, daghan pila ka dos sa 20 ka pasahero. 40 pesos, tama ba? Pila ka balikan ang biyahe. Pagpalagay na natin, for the sake of our argument, 6 times siya, tulo ka back and forth. Unya, gingon ana po siya sa mga pasahero. So, 6 times 40 pila. 240 pesos. Pambili na yan ng at least 3 litrong gasolina. Or 2 ka meals. Makapalit na sab nagtambal. Pero, ninakaw mo, ninakaw ninyo, ninakaw natin sa driver. Unya, magreklamo ka nga isardinas tang tanan sa jeep para siya makabawi. Bisag wala na ingkuran, isuksok na gyapon sa driver para lang makabawi. Pero kakinsa isa sala ba na sa driver dili, sala na to na tanan. Because gikawatan nato siya sa eksaktong pamiliti. It also ang kawat also disrupts community trust. Okay, let's take this for example atong community. Wala man nahitabo sa ato hopefully dili mahitabo sa ato But for example lang, nagsimba ka dire, grabe yung praise and worship challenge ang pastor dire sa tubangan na altar call, ani mo? Ani ka, ampo ka, hilak-hilak pa ka. Pagbalik nimo sa ingkuranan, wala na imong wallet sa imong bag. Dudahan dayon nimo ang mga dool nga nag-ingkod sa imo. Right? It disrupts the trust sa imong palibot. Kunya ang mga miyembro po na nakabalo, dili na po sila mosalig sa ilang palibot. Bisag dili sila nawatan, di po sila mosalig karon. O dili ending na wala na manimba dire kay wala na may kawatan diha. It disrupts the community's trust. It is rooted, dili ginahan ng Ginoo ana because it's rooted in greed and materialism. Dili ka kontento sa panalangin sa Ginoo sa imuha. Okay? It contrasts God. And gi-mention ganiha, pag greedy kayo ka sa pera, you take advantage of people, it becomes an idol of the heart and God does not want that competition. I'm not going to expand that further because we already talked about idolatry. But last aningas about nga nagiganahan na Ginoo ana because it distrusts God's design for provision. You not only refuse God's standard in getting something. Okay? Kung nakay gusto, bayaran nimo. Wala kang pera, magtrabaho ka para meron kang pera. Okay? So, ito yung pattern nga giset sa Ginoo para sa atin. And also, you also doubt God's ability to provide for your needs and to answer your prayers related to wants. So, kung mangawat ka, para bang ginaingnan nimo ay kulang ang provision ni Lord. Hindi satisfactory ang binibigay ni Lord. Or wala kabalo si Lord sa ako ang gusto. So ako na lang gyud ang maningkamot ani. No. You are putting doubts in the goodness and person of God. That's why dili ganahan ang Ginoo og kawat and theft. American pastor and author A.W. Tozer nag-ingon siya diha, to take what is not ours is an act of rebellion against God's order and providence. An assertion that we know better than He who distributes according to His wisdom. Kung ano meron ka ngayon, yan yung provision ni Lord. Pwede na mo paunlarin, pwede mo yan padamihin by investing it,
Magtrabaho ka, maging madiskarte ka. Legal na diskarte, of course. Because kawat never is a healthy thing to do, or in short, kasalanan yun siyang dako. Gibutang yun sa 10 Commandments. Alright? Thou shalt not steal. So, unsay atong angay buhaton instead nga mangawat. Well, Ephesians chapter 4 verse 28 ningon diha. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, magtrabaho, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Kini nga verse presents a direct contrast. Instead of taking, believers are encouraged to earn honestly and then give to those who need. So, first thing na matututunan mo dyan sa verse na yon is, kinahanglan natong honest work and livelihood. Maningkamot ka, manginabuhi ka, magnegosyo ka. Whatever that is required, pwede mong gawin yan para kumita ka. Someone once said, work is a result of sin because God cursed mankind with work in Genesis 3:17. Sabi nila, sabi ng isakat person, kining trabaho, dili man disenyo sa Ginoo magtrabaho ta kay ano tunglo man niya sa Genesis 3:17, you will eat from it by means of painful labor all of the days of your life. Alam mo, sabihin ko sa iyo right now, that is bad theology. Palpak na nga theology. Work was already part sa disenyo sa Ginoo sa dihang gihimo niya si Adan ug Eva, even before nahulog sa sala ang tao. Genesis chapter 2 verse 15, kung babasahin mo yan, the Lord God took the man and placed him in the Garden of Eden. Sa anong purpose? Kung tatapusin mo ang Genesis 2:15, sabi niya, to work it and watch over it. Ano daw? To work it and to watch over it. Wala pang kasalanan yan, ha? May trabaho na. God created us in His image. Tandaan nyo yan. So, if nagtatrabaho si Lord, we are also designed to do that. Ginawa niya rin tayo. So, kanang ginatawag mo, hayahay. Walay hayahay. Alright? Lahat tayo may trabaho. Lahat tayo. Kung ikaw young people, huwag kang ma-surprise kung di yun malipay mong ginikanan nga siya nanilhig, kanya ikaw nagdota, nag-ML diha sa imong kuranan. Because it's unproductive. Hindi naman masama maglaro, but may lugar dyan. Kung pag nagtatrabaho na sa bahay, see some opportunity to learn, because pagdating mo sa adulthood, that will it's a training ground para pagdating mo sa adulthood, natural na siyang gawin. Hindi ka napipilitin magtrabaho. And going back to Genesis, Genesis is teaching us that even before sin, work is already part of our design. It ignites creativity and purpose. Tuyo na sa Ginoo para maka-create, baka mahimutang madiskarte. And only after falling into sin that work becomes more difficult. Ang nahitabo lang yun, pag-abot sa sala, nahimong mas lisod ang trabaho. Sa una, si Adan, magtrabaho siya, okay lagi ng temperature, bugnaw ang hangin, pagtanom, tubo diretsyo, why problema. Karon, magtanom ka, init kayong adlaw, na yung mga peste, di ka sure sa kanong klaseng yuta, di pagyuta na naman ubo. Now, kay gitunglo man ang kalibutan tungod sa sa uban sa pagpakasala sa tao. So, now it's more difficult. But the design of work is still there. And another thing na gusto ko maintindihan mo pagdating sa trabaho is God's design for us is to enjoy the fruit of our labor. Okay? Na ay satisfaction when you work for something and gain a reward. Lami mukaon sa bunga sa imuhang paningkamot. Sultihan na nga. Kung ikaw wala ka kagasan, kay young people ka pa, nasubukan mo maglaba. Tapos pagkatapos mo maglaba, gihalay ni mo, tanaw ni mo hinalay, kanindot tayo sa mga hinalay. That kind of feeling and more. An accomplished work. A large harvest for a working farmer, a closed business deal sa pagkatapos ng dagan kayong follow-up, getting the high grade after nimo magbilar og study, and then ma-honor student pag yun ka, lami kayong bunga sa imong paningkamot, oy!
Gusto sa Diyos nga masinati nimo ang kalami sa bunga sa imong paningkamot. You and I were made in His image. And sabi sa Bible, sa Genesis 1:31, God saw all He had made, and it was very good. Yung pagkatapos, after 6 days magtrabaho ni Lord, tinignan niya lahat ng creation niya. Kanindot And He wants us to have that feeling. The Amplified Bible put it this way, and behold, it was very good, and He validated it completely. Nice. Sabi niya, approve. Mao na ni. Okay na ning duha ka gender, wala tayo dungag. Alright, okay na ning nature, mao na gyud ning sistema. God doesn't want you to miss the joy of satisfying, fruitful work. Having an income to provide for your needs is just a plus side of it. Okay. Lami magtrabaho, pero pag kumikita ka, pag nagtatrabaho, pag yun ka, lami, samot ka lami. Nindot na imong gitukod nga balay, ganahan ka sa imong gitukod nga balay, gibayaran pa jud ka sa nagpatukod sa imong balay. Okay kayo. Plus side na siya. God wants you to enjoy that. Okay? Stealing is not even a shortcut. Ang kawat, dili po, akala nimo mas mapapaspas ang pag-gain nimo sa benefit. No. It's not even a shortcut. Stealing actually deprives you of that God-provided joy. Copy-paste. Instead nga mag-study, copy-paste, pilit, okay, submit. Wala kang joy. Tapos kung makapasar man gani ka, nakapasar di ay. Wala kang joy. Because it's not something that you work hard for. Instead, it's replaced by guilt or work and a calloused heart. Manhid na puso. Yun ang nangyayari. Instead nga maging masaya ka. Ano ba dapat natin gawin instead of stealing? Well, number 2, we have to do restitution. Bugat kayo ng word. O sa day na, Pastor, restitution. If we have taken something that is not ours, we must certainly return them in good condition. Kung kinuha mo yung isang bagay nang walang paalam, much better kung buo pa yan, ibalik na palihog, and hopefully nasa saktong And kung imposible na yan, kasi nagastos na nimo or something else, replace it with something equivalent or much better in value, never less. Nakakita ko meme sa Facebook na banggaan iyahang car. And then, pagbalik niya, nakita niya yung car na bangga, na dent ba? Pero hindi niya makita sa palibot kinsay nakabangga. Tapos pagtanaw niya na ay note sa kanang wiper. Ibilin gibasa niya. Sir, sorry kaayo, nabangga na ako imuhang car. Pero wala man jud ko insurance, wala ko di ko makagasto sa imuhang kuan. Pero nagbilin ko donut. I-enjoy na lang na nimo ha para sa tayo. Hindi. Walay tag-iya sa car na manipay, Okay? Restitution demands nga kung ano yung damage, ibalik mo sa normal o labawan mo. Okay? And Old Testament rules, kung napata sa legalistic system, mababasa mo yan sa Old Testament. Kung nangawat ka karnero, pulihan ni mong upat. Biruin mo yun. Yung naana ka-stricto ang legalistic na system. My God, sugot ka na, balik ta sa Old Testament nga style, di ba mo challenging na yun? But we are now at the point that we have to really i-solid ni mo integrity ni mo nga dili kinahanglan ana. Ang biblical example nato of course is Zacchaeus. You know, yung mubo nga tao ni kat sa sikamuro nga tree para lang makakita kang Jesus. He was a tax collector. Mabasahan na nimo imong iyang story sa Luke chapter 19. And after his encounter with Jesus, nabago yung kinabuhi, he repented, and his repentance was implied when he promised to give half sa iyahang bahandi sa mga pobre. And kung nakapangawat manggani ko, tax collector ba yan? Malamang, nakatigbas ni. Kung nakapangawat ko, ako silang ulian o ikaupat. So he's following the Old Testament rule. 4 times I will pay them 4 times. Paano nangyari yun? Because makita niyo a genuine transformation sa iyong kasing-kasing. Kaya kung wala transformation ni Jesus, dili man natural mo hatag og 4 times sa imong gikawat. Di ka mo tug-ani noon. But a true encounter with Jesus, wala na ibili ang
bahandi. Si Jesus na lang yun, yung righteousness. So, bahalag, bayaran na ako sila kapila. Bahalag, mapubri ko balik. I have the skill. Pwede man ako na mabawi by properly doing my job. Okay. But these things na akong gipangkuha in my past before Jesus, ibalik na ako ni sa tuwot tilod ni tag-iya because God does not want me to magpadayon sa foundation nga gikawat na ako ni. Okay. So, God wants us to have restitution. He values Christ more than the gain. And of course, lastly, generosity. Oops. Expected sa Ginoo ang pagiging na mahimutang generous. Kung ikaw nagabasa kag mga fairy tales or kanang mga libro, siguro kilala niyo yung character nga si Robin Hood. Who knows Robin Hood? Taas ang kamay. Kakilala sa Robin Hood. Okay. There's a lot. Sa mga hindi nakakilala, let me explain. Ang character nga si Robin Hood, he steals from the rich, mangawat siya sa mga dato para ihatag niya sa mga pobre. Para sa unang tingin, akala mo, uy, hero siya, hero. Pero kung ikaw, naaka ato nga story, naningkamot ka, magtrabaho ka, sa imong paningkamot, nadato ka, only kawatan ka ni Robin Hood, ihatag niya tanan nimong bahandi, that's just plain crime. Daotan gina kayo, grabe naningkamot ka para madato, unya ihatag lang sa kawatan sa uban. That is not justice. No legal system in the world kakampi kay Robin Hood. You don't give away something that does not belong to you. So instead of taking what does not belong to us, tinawag tayo ni Lord, okay, to work honestly and give generously. Ang instruction ni Lord sa ato is to live with integrity, laboring for what we earn and contributing to the needs of others. Kung ikaw believer, ikaw follower ka ni Jesus Christ, our focus should shift from pagtapok og bahandi, okay, instead balhin ta sa kinabuhi nga mo serve og manghinatagon. Okay, biblically speaking, ano bang opposite ng kawat? The opposite of kawat is actually generosity. Okay, ang say ko si kawat, kanang dili mangawat, dili. The opposite of kawat is generosity, and that's what God wants actually for us to learn. Kung papansinin mo ang pag-take, ang dili paghatag sa tithes and offering, considered nga kawat. Okay, an exact opposite of giving. Okay, so opposite sa stealing is giving or generosity. A lifestyle of giving that aligns with God's character. Gina-encourage sa scripture na believers to work honestly, provide for themselves, and able to be share honors. Dili mo sabtan katong gitawag nga, it's better to give than to receive. Kay trabaho, you earn money or resources tungod sa imong pagpanarbaho, and then makahatag ka. Aduna kay honor, dungog as an honest worker, hindi ka pabigat. Okay, ulitin ko ha. Since nagtatrabaho ka, hindi ka pabigat sa pamilya mo, hindi ka palamunin, but a blessing to your family and others. Okay. When you work honestly, you become a blessing. You naakay dungog. Kisa may mo respeto sa tambay sa kanto. Nga sige rag bisyo, walay trabaho. Walay mo respeto ana nga person. Mao nang siya paisog-isog na lang siya kay wala man siya mabuhat, wala man siya other source of honor. But if kung manarbaho ta, okay, di ba saluduhin ka sa tao? Okay, respetuhan ka. Okay. Hindi wala man ta nag-aapas anang respeto, but people can maka-realize sila nga the fact na narbaho ka kanang isa ka katao nga nagapaningkamot ba, you have integrity, you have decency, so people respect you for that. Okay, and kung manghinatagon pa jud ka na samot na plus points ka na, you're not just a hardworking person but a generous person, a blessing to others. Ug asa pud ta mo hatag nga ang next na pangutana? Well, where God opens your eyes to a need. Kung asa ablihan sa Dios imong mata sa need. If a person actually a preacher once told me, the answer to your own prayers is usually ikaw. Okay, nakakita ka og need, probably since ikaw may unang nakabantay sa need, maybe ikaw ang unang step
to meet that need. Okay, a hungry child, gutom nga bata, nakabantayan nimo, tagay pagkaon. If you have, nasalanta sa bagyo, magpadala kag support. A neighbor in need, kadungog ka, nag-away kay walay bugas, ayaw nagkuhan. Pag pinasikreto, pag bilinog sa bugas nila sa pertahan din, you know, help. Right? Nakita, just help. Be generous. It is better to give than to receive. Kasi hindi na question kung binibigyan ba tayo ni Lord. Binibigyan tayo ni Lord. And God's character is to be generous. And He wants us to reflect that. He wants you to be natural giver. To see, the most common of course, na giving is the one in support sa buluhaton sa Diyos. Kanang maghatag sa imong tithes and offerings sa church. Or a love gift to a pastor, a worker, a missionary that needs help. Generosity, sharing resources, offering support, and living with an open hand, that is being a giver, is the Bible's remedy for theft. Mao ang solusyon sa Diyos kontra kawat. Embodying the heart of God nga manghinatagon, abundantly giving to His children. He is generous to us even when we have disrespectfully taken from Him. Pastor, tama ba narinig ko? We have disrespectfully taken. Ano sa yatong gikuha sa Ginoo? Well, sa dihang wala pa tayo kang Kristo, kung balikan nato itong original. When man sins, sa dihang nakasala ang tao, we attempted to steal something that is rightfully God's. Yung siya maging center sa tanan, gikawat nato ito sa iya. Na instead nga siya ang center ng buhay natin, ginawa natin tayo ang center ng buhay. It's about me now. Okay? Decision ko, mga ganahan ko, priorities ko, kayong lahat dapat sumunod sa gusto ko. So instead na siyang naging center, we've taken that center towards ourselves. His glory, we've also taken it from Him, but instead we fall short of the glory of God. Ang ayan, God deserves to be recompensed. Ang ayan, bayaran ng Diyos. And ang bill para sa humanity was this: for the wages of sin is death. Hindi natin kayang bayaran, pero deserving ta patyuntanan. God's justice demands it. Yet, because God is loving, gracious, and generous, although dili siya obligated, He gave us His one and only Son. Gihatag niya iyahang bugtong anak si Jesus Christ to take the punishment nga kita angayan mudawat. The payment for our sins, more than 2,000 years ago, He suffered and died so that those who believe in Him shall not perish but have eternal life. The devil meant to take us away from God, to destroy us uban sa demonyo. Usa siya kakawatan. He is a thief, and the thief comes only to steal and kill and destroy. And Jesus Christ came that we may have life and have it abundantly. Yun yung difference. Kung naniniwala tayo kay Jesus, God forgives us and gives us tinuod nga kinabuhi. Hallelujah. Igsoon, living a life nga gawas nun sa pagpangawat, free from stealing, is more than paglikay sa pagpangawat. It's about embodying a spirit of integrity. Okay, honest, productive work, and generosity nga maka-honor sa Ginoo. Sa dihang nagpasakop ta kang Jesus, we receive a new heart that values giving over taking. Ang mas importante ang paghatag kaysa sa pagkuha. A reflection sa kinaiya sa Dios dire kanato. Let us therefore ato ning i-pursue kinabuhi nga honest o trusting mo sa ligon diha sa Dios as our provider and giving generously as He has graciously given to us.